Bwega sana muridhiri wa Meru TV warobonge buthongi bu kathaburato inambere kwa tukirikana kiri metha yetu ya ndeto kirigagira ati makuru kundi thiete nambere kuraitha uri worobo akubu thiete nambere kwagira na gitio kinene bitigire ko wati ogeni kiri metha yetu ya ndeto kawuthira bambito ya ni Faminas wa Kimathi mwananiria wetu wa Mathithi ni Jacqueline Makena na chietu tugachiambiria kagitaniaka Gatuambere na chekuma na aragishiwa bunge ya tigani ya East na aramanija wagishiwa bunge giki bwana Kiranga edhiritwa kinambere kwa Kebu Magiri na gutari ngweshi odhinambere ira mheshimiwa wa Nterino mheshimiwa Mpuru wa Bori edhiritwa gikinyithanire wakagita kare edhiritwa ari utongoriani na ara Kiranga edhiritwa kinambere kwa gikatha ngweshi mheshimiwa Mpuru wa Bori akiuga edhiritwa gitagaria kinyambere kiri ngugeshi ya uthi nambere mwaniki wetu wa Ndeto Adams Muturu wa Thirinja nawe na ripoti ino akwenda kuwa tukiaweta tugoya yoyota wasiale mbito twamureta lailuba twamuritana kuandika rietwa tukareta keroke KCSE atukua na akaandika rietwa aeta teoria number 1 kia mathabu find the area of the following triangle kirwau akaremo area au number 2 akairo solve for x akaremo swa x aita number 3 akairo find the LCM and TCD of the following akaandikira number 3 akaremwa areta thiate mwaka number 50 aithira uteithia kumenya achoke gero kiandiki gietwa kete nara kwa neki kekiro mileni erendi kiandiko 0% ai kiandiko hivyo aite 00 over 100 grading system ya Kenya 0 ya anjeria 0 e ya anjeria 0 to 7 sawa sawa mturawe teziro akwata igana tawata yoke akoya siale mbito to amuritana kuandika marietwa akwata ibuno tukwenda na betu bokera na watala sare kuringo impio kire bayete sukuru ukareka umasukuru bote na sakuru yes mama yoyo kwa na kwa kirana betu ibuno tukwenda chokira mheshimiwa wetu kadho no tukuma ukuma taitira keke domo ndakwira ndavoma Cyprian 2017 na ringtana Cyprian ndenda kuwa 2017 mweri wa 8 kethiria attachment ya Cyprian twari na itanda and 50 mwaka ngoroba ira bukona Cyprian twekera ritoba from 1 library bakomera kuno twatige ona kuri lasine na ibukona bora Cyprian yene lasi bibingi mheshimiwa yako ebele 2017 Rondari University 2022 ari uchoka itene anabaratiete 850 tueta mchamania ala Cyprian aiterethira ana 85 shetani ashindwe twanjiria kurutira Cyprian akwena kwarwaria thamia kironde school nya ukirena nirari nana kurukia maana thatu last year kone na ngwe mheshimiwa Mpuru niranjire kuonekana na nachiumite mwaka Cyprian yanjire mheshimiwa Mpuru akiuma itene Angela siari nana kurukia maana 5 tuichoka twethire 250 shetani ashindwe nyambene ngaos yari nana kulukie 450 mheshimiwa Mpuru achoka itine 2022 twethire anongo 16 twanjiro sponsana tugereta akuo mheshimiwa etakuwa kana kara konda kia sukuru akarira ngiriele apija mbasi ya sukuru na mbecha ciawe tukeana mbasari last year twete ana tuanda deita kuma K16 Mpuru na ngiro kana wapi makofi ya Mpuru weta Karama Boys sukuru wetu Karama Boys yare kuthira na mama rune mheshimiwa etawa ya principal wetu barabara kuraya abachoke kuo thaira ya mine 6.5 ena positive deviation ya kolokia 2.5 Mpuru na ngiro kanui sukuru iratia chonda tuena chotiania siare sieko mama nya itinara rwarengaus nya irindro lakini thayo tesukuru to meakwatikani istine mami chonda ni rokerete maru ikalwa mana ikanjiro eta ngere Mpuru kanui kangi basari ya mwana onde school yare kurira meukone akwenda kuwa kuma mheshimiwa leo choka mwana oro onde school atawa basari akera wa government sponsored atobare makwelewa kwa mwana arana mpara na yake asukuru runene pamu atambasari miaka 5 mheshimiwa Mpuru leo choka na aretere mbasari na ikakwenda obwera mheshimiwa Mpuru ana baraba apply mbasari uraitha oro white uraitha oro yellow ariana 99% Mpuru na ngiro pikirana bandesu akwenda kuatile ilubaki na no tuba mathate enda kwaria mantu atiane onthe lakini ukiakulwa mamu thara turi rwari mheshimiwa arutete ngwe yakulukana
aweta ara tuweta charuru kwina glass yake na kine tena loka mpuru na rigiro kalui wako loko athubu kwe urwara kwina administration block ya kimweshimiwa na ni kuendelea teta thura pio ni kuendelea na milioni kidonga mpuru na rigiro MP wako loka athubu kidogo weta skule wetu Antwanu kwina ilasi bitatu vya renovation ibe 1.5 aweta nduluma ilasi bitatu vya 1.5 ina mara lupadhirwa ilasi bitatu vya 1.5 weta nchoi kwina dining ya milioni nyanya weta kailudha kwina modern laboratory kolokia milioni 5 kwina maa kwina class aweta matatuti aweta matapidi kwina class kama mheshimiwa weta keremu kwina class weta tamichu kwina class hiyo ndani mtala iba mudhara ke kuna kuomba kana kuomba bunini ndio kuna Bwega nto bwari botino oma general murutinguge to mheshimiwa Mprobori kumarutero arotegenia East na ibwe nto bwa Ngoichio thina mbere tu rethiretwe kina mbere kwa kira ntere ino tuthinara county ya Tharaka Nithi na arora wari vice chancellor chukruni ya Chuka University na waro kuromba giteke governor county ya Tharaka Nithi Professor Erastus Njoka nethiretwe kina mbere kwa gitariria mantu kathomba tu monokre mubango wake wa kuromba giteke governor county ino ya Tharaka Nithi mirandi ya thina mbere na mantu mangi mwanya marethiretwe kina mbere kwa gitariria managa kinyithaniria wona na nkiro kanya ga utongoria county ino ya Tharaka Nithi. Riboti ino tubanganitwo bukatha ni mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna. Warombaga gite kia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi kereke thurano gikoroku na urankoro kia Vice Chancellor wa Chuka University Professor Erastus Njoka kere nugite nari na moroto wa Waka Industries ntere mwanya kaunti ino. Kiroto giakwa kiria giatumaga ndungama na nwake giatumaga ndungama 2027 kiari kuona ayuthi metu mara makurikia cukuru guntu na guntu makuona wira namo mangiona wira na njira mingi muno tukuritie institutions yetu Waka Industries ciana cietu ikinathie nabo kuruta wira wanantu mamwe manene maruta wira no tutimaga wira ta wa watchman timaga wira wa gwikaria into baba na bare riu bukina bua Waka Industries na ne mingi ingiakika antu makinagia na mawira na magia na mawira mengi muno anaukira maria maripo riu industries nicio itumanthi kenderea na uko gwetu gutie ripo gutigawero tea factory na ntiche kana wetu wane niyo neciragia buninka nuntu ndionete effort ya go create industry ninkienda vision yakwa every want guko gwetu ithirwe iri na industry nikenda antu marutaga wira wana bakubi na muchi gukena stress yekena thira ya antu mama ethi matige kuthie kwa drugs nuntu matena wira kana kugea na depression itina Njoka akiuga murandi gongiarekire mbere gwikira roje kira bantu kaunti ino muntu wa Tharaka Nithi akethirwa ina lunchi ti muntu umwe kana gacemu kamwe monthe mambire wanangiuragia antu maria maguku ni bamuonete runchi wana riu tungiambiriria kwiukia nikenda wa muntu agia na lunchi ti muntu umwe Tharaka nyinji ibetukirite ku cionthe na irima iriku ngai ekirire irima cieterere antu maitumira na itutumagirwa irima inu ibatie kwithirwa iri na matangi iguru na tika nkwaria ugu ntici ninekirire tangi iguru bantu bangi baina kirima guntu gwitwa Kaireni. Professor Erastus Njoka akiuria kari gutigera batikwenerwo muno kagitaga siasa mbeca nicio ciendirie Jesu na ciemwendia wanariu Israeli no bathinikaga gutikapenwe na ciringi 200 uthukia maisha ma ciana ciaku kiria era muntunu ni mendo monia ya high impact project iria ugaturuthira nikenda tukangeni wana ciana cietu ikangeni na kila kitu leo ndene mbolagia antu wira uria narutire wa kumabandithia miti guku wina utethio magambira wina utethio momwe magambira mikondobia iria watu nenkere
nä twambä kureha ikariwa nä tuyo iriwe nä ciana cietu wana nä njiarwa iria igauka koguo bau nä bo bugagå tethia nkamauria ciringi 500 iria mwanenkerwo ri no aimutethagia makambä ra bai ngutibu riu nkamera matikace ukabenwe nundu kuri andu makuga baria mwishoni nibo tugacindira professor finishing na nimenda mwingi ukanyambatirira kuma gĩcigo munge kĩa Tharaka nkĩribotera Meru TV rĩtwa Kambĩte Ndegera Waiguna Ndagara Waiguna nuntu bwa riboti ino na njira inkinyanĩre gutukirekana riboti ino nĩ ora wari waziri wa urimi okunthiguruni mithikari nturi nethetwo kinambere kwa Kibu Mageria na kuga ati mutongoro mongo President William Samoei Ruto kagita kararomba kura Meru na thie nambere kwa kiga mawirane kathumba lakini mwanke munthe turi ata nambere kwigua kingia mawirane mama na arende thiritwo kiuga thirikari ino thiritwo ina mawirane Kenya maurongo mwandiki wetu wa Ndeto MC Mutonga nawe na riboti ino. Mheshimiwa mithikari nturi ntuku ya naru anombite kwithirwa akiumira na akionania akirita siasa cia wendene ya Kathetu Kameru aria ombite kwithirwa akiuga Mumeru atenganiri ni untugu tiu ombite kwithirwa akithithairwa ni thirikari inene akiaria nombite kwithirwa akiaria jaujo ni ndarombere gite kia upinsani ndene ya Meru na ngwete kingweta ya wa approval ni antu ayumbe petu Meru nondo tio kumiria ukia kanywa kana kinya kiara auwa thirikari itikuritira Meru bwea itikuritira Kenya ngugi buragukari kankwendo buromba no buria ruari yapo aringiro kura na twetikaniria ngui enu ni akuria biuria ndene kiri thirikari nene ibiuria birabo buri bieko ni ati kwari na promise na nguria nkendelea kurikania antu kwari na economic charter ira twasainite arakemu tukiwa President Ruto burakathithiria Meru mantune ya mira mantune ya barabara mantune ya ndoye mantune ya kisitari mantune ya agriculture na mantune ya maingi. Now no miaka kana tuongirie mwe kuthira we want a report ya mantu ya twariritie ni atia kana progress yayo inaikinyite eto ambirie kwaria mantu atukuthithika winthe buwa ni maendeleo bukwenda William Ruto abuthithiria as Meru nkwenda uburia maendeleo jara ya kuthithwa ndene ya Nyanza budget ye thai yonthe mbete cionthe ni Nyanza iri kanyanza iringirite William Ruto kura jo kuria nkwenda buchokia na kwathira niyo ringirite Nyanza kura then assumption yenu ibuburi kwithe abweyo then probably no turi another question that now ria twaringire kura twa number 4 turi Meru no ndu twari number 4 ki support William Ruto kakura cietu itena value kakura cietu ciari cia marando kenda kutuika nene tukona maendeleo na no ntubo support muntu. I think whether no ringire kura or not, president ina responsibility ya develop na kusupport maendeleo ya kila area. So mantu yo twitha monto yo kira mantu yo bua kuwa maendeleo weterete inkwenda babu kimbangeti bumare bwire Meru kimbangeti ya 2025-2026 nondo tuna stoned projects no the constituency kinya imwe itena stoned road project imbesi yana siekiri kiri barabara hii kenda Meru barabara cha Meru chumba kudidika. I have information the highest amount of money budgeted for any road ndene ya Meru kila cionthe si stoned 40 million ni barabara imwe na hii ni kuthithia ira twita one milestone imwe ni less than kilomita imwe ira barabara ira ngui kabisa. So barabara si yaki for over 10 years ukende kutia miaka 40 milioni 40 every financial year ni barabara kwenda 20 billion. It means ukenda miaka urenda miaka nkuruki no barabara imwe the average cost of a road is 1 billion ira si Meru tuena barabara 10 we need 10 billion. If the average
if the average budget per year is 50 million, then it means turienda miaka 20 kenda barabara ici ya. So story yo twira ati maendeleo bweterete bwendeleo kadira bwengwe bwinthe bwane abunge bange bare o change style na thirikari ingi tuendelee na that cycle. So you are wasting our time. Uha imaendeleo bweterete. We are inviting you to come out strongly and speak for the people of Meru. Na Meru kire budget ya trillion irasi utarwa idatu point something. I want to challenge you. Meru itena kinya location ya mbeja sio kija bilioni imwe. Urethe ibarabara, urethe ibuye, urethe kila kitu including security. Na round to antu watu urakura waitare onde. So William Ruto has taken advantage of the trust irato hamwere na uitekio na niwe musaliti Kenya number 1 na nkwenda kurokera ringi twamurekeri meya ira yonthe athithitie lakini betrayal ya trust na na promise ira atwere urune bavungi William na jau nijo ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya mutindo wa Jwa Kangangi Northimenti Meru TV. Bwe Mwitonga nontu bari boti enu mukuru umwe kuna rietwere mwamba kumana rantere chia Karimba wandi ya mitheru nethiritwa kinambere kwa Kebu Mageria wetambetwa kiri antu bawendi bwega na kinyanto ngore gutigira tabaku mutetheria gucokia mwana wake skuru orethiritwa kiuga mwana uyo thie nambere kwa gitagiro kana gitigagiro mwana umunini ethiritwa kingangana noena ende ethiritwa kinambere kwa kire Mageri kumucokia cukuru akienda gutetherwa bantu mwandiki wetu wa Ndeto Murimi wa Mbogo noe uturikithiria riboti ino. Mukuru umwe kwarietwa ireri mwambia kuma ntura ya Nkururu ere Karimba ndeni ya wandi ya mitheru nebumirite na kuromba uteithio kuma kiri antu bawendi bwega keingo umba gwaka nyomba mbega amwe na gucokia mwana wake ura no amyanka mugwanja cukuru teithio mwana yani aombe kuthi cukuru na nyomba na kegwe yani nombombe guteithio na kamashini ndingi umba kurima nako mwana wakwa ni aradija cukuru na araumira nontu wa kwaga mbeca kuringana na aturi ni ati mukuru uyu athire gucwa wira ntere cia kirugo yari nthaka aragura nari no gwende mwekuru aramutigira mwana wa mwanka umwe na iro mathina make mambirie eri ni mwici kuma ri nthaka aumire gukwathie kirugoya akuthie kirugoya athia kana na umuno na tauga na urire nawe na athire agura muka after mwaka umwe bamena na muka na kana kau atukwa gutigirwa kana ka mwaka umwe ireri no ni atiomba kuria renti na antu no genini nuka kwao gucoka muci arethira aciari bake ibakwire na gutire nyomba ya gukara na ire ambirie kurara nja amwe na mwana wake bakimamagira gacarica tukwimo kanisa saba twekirwo tha visitation twamwithira ena tuthina niro twegwire kiao no tukana kara kurewa na warara kurirwa twatema miti twaringira nyomba twacwanya kitwa imba na twamwikia nyomba murango lakini still tutaomba kumutethia ndo still nyomba no yuraga mwana acoka auma cukuru aino mwana atigenda cukuru ireri na wacoka gwatwa ni ndwari ona wairu aturaga mamira gakunia mwana wake akiuga no aende muntu wa wendi bwege bumeria mucoke cukuru keingomba gutethia baba wake ngwenda kuri cukuru ngori thirikari enteria ndi cukuru ngomba gutethia baba riu ta mwena yonde yanite mukinyu na tikwenda gwakwa ni ndina na ndina bata yani kuromiria mwana uyu nikenda atendeke aombe guntethia ara mukuru uyu augite wanagia kuria ationaga arariaga biogwa bireta chai ya rukiri amwe na kuria mikwaji bire irio bia muthenya amwe na irio biogoro tariu ni mikwaji turijaga cai ni kigwa ni kigwa nyunyaga ndaukaga ngatema kigwa kajira mwana nkaria gikingi gwatuka kegwe ni gintu kingi gitamo baba itona tukale baba wilwa ni gukira rukiri kwinjira mwana kamukwaji akamwira twigagule agacoka akathia kaluma kagwa bakegagule ali cai ona bukaragira gutilwa galwa mburi gutinguku ndi aturi bajite amwe na kuruta mbito kiri atongoria bakaunti ya Tharaka Nithi amwe na antu bawendi bwega kwibumiria na gutethia muci uyu
atukulomba ntu ba wendi mwega batutethie ariwe kinothie MC wetu itishini muntu atethanagia enana baba ingi muno athomithagia atuyukirie nkinya akaya gatethia gacoke cukuru twina ngavana wetu ni muntu ari kiao ona watu igwe ete na mbere nkinya kona bo mwana wamba kuthoma na muntu yo akona nyombe mbega tina Susan Mwindu na nkinya kareke bonde na ntu ba wendi mwega bonde tukulomba bauke batetherie muntu yo kwanza mbule no yonde ilaulira yadirira mwilwae kibala kiwe gukanikio ni limunia etediraga adi dibitali aletua cha adi kogela cha aletua kibande ate kibande ationa mbia igula dimo leu kibande ali na jo lakini mbia igula dimo na chote kwa tote na dimo ninkwira ngai ninkamwira ngai gweu ni atume muntu mwega wagutio ni nkolombeka yani auke ambokoe. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Marambita murimi wa Mbogo. Wega murimi wa Mbogo na imandiko kinyamwe maugite makau atenjerere nenkanagira ni thari mawa koguo iboyega tu bara bakainambere kwa bakiringithagua ni untubo bakainambere kwa bagiteithagiria mwana uyu kuigwa gicokaga cukuru turekana riboti ino tuthinara nteche marere nara antu kumanterino bethire tubakirutha mucemanio na onjorithia baraba egwite bakirugura makamboni gontu kwariria mantu mwanya na kinya mathina mwanya maraba koinambere kwa baikurukagira kumania na onjorithia baraba ethire tubukenderea ntere ino mwandiki wetu wa Ndeto Mwendo wa Laibuni nwewe na ripoti ino. Akariba marerero irero arera gicigo mbunge kia Bure ni babwethetie mucemane na kambuni yeleira iritaira ngwero terero araba watanirite na mabitha kuma ndwangi mwanya iria cia kumenyera riera mona kioto kia ntu muoroto yo mucemane yoyo egucwira ntaira mathina kathumba yara akariba marere bonarira kambuni uyetethia na mbere oriti ngwebo bathukaina mucemane twitite anene bonde ba leba banema bonde no ntu bwa environment yetu ithuthukirite muno nontu bwa company iria yetu ciku company thanthatu na atui batuthithiritie matharau muno nontu bwa kwithira kwitoi inyingi sana ira ikuma ndani ya kampuni hiyo. Mimi ni jirani ya Mchina hapa Ruiru Marere. Shida moja kubwa tumekuwa naye ni hiyo kampuni ya Mchina kututolea moshi mingi sana. Moshi inaharibu mimea, moshi inadhuru wafanyikazi, moshi inatoka usiku wanatoa moshi mingi, mchana moshi mingi. Kintu kia mbere pomba kuga batwirira Mchina zire ndene ntureje tutaije kintu kirejite kuthithia na antu ba community bachainire baruka lakini to China tuterirwe kintu kira kiongwa kijite kuthithwa ndiri na antu bailen bankaine abo ichiko na babangi batuliza ende oni atuliza injirani okoburu ruoro wankendo rumo oni kuromba kinya tuluji tukunywa batendo nkundia ichiko nane ate onde keri ichiko ngweta ninko bale iba mpetekiri bankunde roje paipu nkawula na bokwa nkina roje nkenja nkinyethienja mbonero kunywa ni take ndingo chwaro kurema ne itaro ndo tiro ntiwa manto yau yecho mbua indarakia na muntu tuliza ambira akamenya itaro ndeta no kwambira wetera kutokamenya Mkoloki ni batarĩrĩtie mathĩna kathumba yarabona kumania na ũriti ngwĩbwa kambuni inji jareo yogi mabwa mwĩrĩ amo na wanyangia bointo ingi uni giki mbumiza muno ikiracha okiuke ichiko ntukula bakuringa mbaruti maiya ya ora nyumba chakwa ndeta bakaya kulipia bakore bati baeta ruba ikira ringi tibwega ya kampuni ile haya ya Mchina kwithira bakirokeragia siwenji kana ruyo rwina makemiko ya umaome ya tonya na njirene mburi ciekuruka ire nyomburi yakwa mburi ikwite na toiga kombe malalamishi lakini ndio tukona tutethio tukona bonge bwa yairi ana betu bari na bandaka patonya ngwine tha 12:30 au kwa Mchina ninya bonga ba witikiria ale muchamanione pa tonya tha 12:00 cia rukiri pauma kaire thitha tutiotuku mwana omwariri Daida to tukore arunga minjire na terete ngari na mwa hii ni nyanya for example hii ni nyanya yangu picha ya nyanya kama unaweza zoom kwa kamera
hiyo nyanya inapata emissions za carbon, na si carbon peke yake. Hata ukigoogle emissions mingi sana inatoka, so many chemicals that are harming us a lot here. Antu bantu leo te antu baandiki kwa Muchaina. Utibo baandiki ande 70% ni antu bakuma ndikuru tia na uo wange, lakini tureze baraba ikuni antu kidogo sana. Kenge baruti iringawa kweza kwethroa ile ringwa ng'ombe cia twitia wanjao nya kuroja baturi moto kama tete tukwa affected non to ba kwethroa wiringawa gukainaina monkana uo ikoringwa batu tukaigwa turi naza ukaigwa kwina mwinainire nthiguru ikwinaina na rero mbareo kire thirikari ni utiela ni ubathurana na mathina ya buru na ndi batu ni twagerete muno gutwa haki tukithulumwa wani muntu eta wakome urauga no arungabite manto yane manaja na ndi tona malelemiko ya tu ya tuginyagura yu twitite atongori ba bonde pamiru nikenda baomba kututhikira na bathirikari na baomba kututhikira nikenda twethio botu bonekana. Kwa hivyo tunaomba tafadhali serikali tusaidie, watu wanahusika wanema and other government agencies, please come to our rescue. Twiromba bare mitinto biu biao na twiromba thirikari yetu iumbe otuthikira ni nyara ici na ari MC betu na ngavana betu bonde bombo tuthikira mantu jaja twina jondene ntureze ero ire rorera na ruterero tigania batuthikire thina ire twi Keripotera Meru TV kuma Bore mbita wa mwende wala iboni Iboye gano munini wa mutongoro wa kiama ke ANC Margaret Maitin Tonga ina dhiritwa kinambere kwa kebu mageria na kuhuria Meru gutira atiba kuinambere kwa wakeba andikithagia kire mutaratara wa SHA na are dhiritwa kiwa mutaratara uyu ni dhiritwa kinambere kwa gitethia bantu anene muno kagita kara gutena mbesha na muntu akuinambere kwigwa akiajwa ni kuinambere kwigwa kirugamagirira bills na kiromba indi kana gitambitwa kire bonde ya Meru gutira atiba kwa wakeba andikithagia kire mutaratara uyu nainya sana na programu ya kurira antu hospitali ewetwa SHA. SHA ne program iraya yere antu a NHIF na SHA ne kuritangwe boya sana no ntondumwe wa kuye barante thereti antu hospitali mianya ndabatirima hospitali bakaregister SHA na thimo na bakarirwa mbeca cia hospitali nyingi muno. Tafadhali antu bakarwa na SHA, antu bakameneria SHA is working na SHA ni kutetheria antu haraka sana inya nkuruki yora NHIF yeta nerera antu inya outpatient. Kukaindile antu beto ba Meru tukarwa na maendeleo yato kuona ni ya kurita ngwe no ntutubwa mea trend SHA antu beto kankuburomba woni ndio mo wakuye register na SHA register atubesha tunini muno no register na thimo na weta hospitali utaundumiwa kwa hospitali yoyote ile. Iboyega mutongoro mugongo President William Samoei Ruto hanakearia na aragaruni yake mujini wa Nairobi nethiritwa kinambere kwigua gikira ontuboyege ni na SHA na akiuria mwingi kuthinambere kwigua bakibandikithia kire mutaratara uyu na arakuringana rais ethiritwa gitarie na kuga tayari antu milioni 23 kathanta ithatu bethiritwa bakinambere kwa bakibandikithia kire mutaratara uyu akiuga antu antu ngiri 93 magana mairo 50 no omwe bathie na kwa bakibandikithia kire mutaratara uyu muthenya wa igoro kagita nikara nkurukethiritwa kinambere kwigua gitariria na kuga ati mutaratara uyu kainambere kwa gitaragira bantu anene kaire baraba kainambere kwigua bakibandikithia kire una gitambeto kire Kenya bonde utigira bakwibandikithia kire mutaratara uyu. Kila mtu, hata yule mtu wa chini, yule ambaye hakuweza kuamini ya kwamba anaweza kulipiwa bili ya hospitali. Ile ya NHIF ilikuwa na watu 5 million walikuwa wanalipa wako kwa hiyo program. Sasa hii kufikia jana watu milioni 23 walikuwa wamejiandikisha, na sio kwa kulazimishwa, kwa kupenda, kwa kujitolea. Jana peke yake, I was looking at the statistics. Just yesterday alone, 93,000 Kenyans walijiandikisha kwa SHA. Jana peke yake. Nyinyi mnanielewa? Kwa sababu wananchi wengi wamefunguka macho. Wameanza kuona, ala, mama fulani alilipiwa na SHA. Mzee fulani
alilipiwa na SHA. Mtu wa kijiji fulani alilipiwa na SHA. Ni kweli ama si kweli? Mumesikia hiyo maneno ama bado haijafika huko kwenu? Imefika? Na mbona hamusemi? Bwega kinyago murithire wa Meru TV ukaina mbere kwigwo kiwandikire kiri mutatu wa SHA kengo ukaina mbere kwigitethekaga na mautungata mayo muno kagitakara wa inambere kwigwa ukiwata wa murimo na utina mbesha mutatu yo kana mubango yo kaina mbere kwigwa ugi gutethagire riboti ino igatukinyira muthego maratu kubangirite ogorobwe mundi nkatho cha mwanya tu ndu bakoina mbere kwigwa ukiraitha TV ya kwira wenete Meru TV muthego maratu kubangirite kabudira bambeto ni Faminas wa Kimathi mwananire wetu wa Mathithio ni Jacqueline Makena urana mbere kwa kiumbithania ukinyania ndeto ino ni Phineas tugakwendera utuo bwega kagita kega.